Naam. E mi yiɗo towuɓe duuɓi. So windi towuɓe duuɓi ka duuɓi ko wona ɓe kotiraɓe am. Iɓe jooɗi e TikTok iɓe yewta fi sahabaɓe e fi annabaɓe. Woɓɓe no annabajo gono ne'i ɓiɗɗo ne'i goɗɗo. On no jombi jiwo o tawi on jiwo no sanɗi goo. O hacci busal jiwo on o wi wahayu jippike kisanko ya seedo debbo mi jomba mo. Naam. Ko marɗon ko waajo ɗon men gon sengo makko ɓeytanno men hella gon sengo ɓe yimɓe waɗa ɓe ɗin piiji sadi kono noon min mi yiɗum sadi ko yimɓe men ɓe yalti ka diina ɓe ɗaɓɓude kadi yaltaɓe ka diina jokka ɓe. Ɓe ɗaɓɓude propagande yon noon ɗo e ɗum ɗon e wona haala wowo qur'ana no wowli fiimum Allah no yewti fiimum ɗo mi yi'i goy wallahi mi yi'i vidéo maɓɓe on mi yi'i taƴa tokka en waɗi ha mi yi'i joni noon Allah wi'i wa ma kana hanana li mu'minin gonɗinɗo gorko wala mu'minati wona gonɗinɗo debbo iza qadallahu si Allah falama wa rasuluhu e nelaɗo makko on amran fi hake hunde an yakuna lahum de latantoɓe alkhiyaratu suɓagol min amrihim immorde fiyake maɓɓe si Allah falama goɗɗum e nelaɗo an e min en ala suwa hande kadi koye wonu ɓawo ɗum ɗon wa man ya'asillaha wonɗo o yedduɗo Allah wa rasula o yeddi nelaɗo Allah faqad dalla haray o majji dalala majjere mubinan ɓangude joni noon hino qissa on ɗo Allah daali wa isi taqulu ko nelaɗo wona yetede wa isi taqulu anditinde wi annoɗa lillazi on anɗamallahu mo Allah nemini alayhi e dow mum kañum ko l'islam zaydi ko kurkadu nelaɗo Allah nemini e makko jaɓugol l'islamu on o jaɓi wa annamta an kadi nelaɗo neminɗa alayhi e dow makko ko ɗum woni jonnutuɗamo hoore makko o yiwi hande kadi ko woni ko macca ngako wiyanɗamo am sik jogito alayka e dow ma zawjaka sonnajo ma on jogito ɓeygu ma iɗa andi no ko ɗum waɗi ko nelaɗo jombanimo debbo on noon no añimo fihimo raɓɓiɗi tawi pottal ala wowa sosa ñande wo e ñande ko sonko e nel zaydi noon wiya nelaɗo min mi accitay o min mi seeday o debbo am sabu na o alalan teddinde ni e ni nelaɗo no wiidemo am sika alayka zawjaka jogito ɓeygu ma wattaqilla hulu Allah e serugol o ta seedu e makko wa tukhfihi la suuda fi nafsika ko wonkima mallahu Allah mubdihi o feññinay ɗum ko ɗo noon firoji fenandeji sifa konko ɓe wonɗon nande no wowla e firoji ayɓe nelaɗo ko ɗon ɓe woni ƴettude wondema hari nelaɗo on falama o ɓeygoya ele ɓeygoya e kanko ɓe ala foppude e tawi ko beele ɓe seeda kadi ko debbo on noon añi zeydi wona zeydi añi sonnajo andi jaka debbo ko laba ko yiɗuma o so ɗoftakima o waynodiray on seeday o nelaɗo noon Allah wi wa taksanna sayida huli yimɓe ɓen walla haqqu ɓuuri jojjudan taksawde hulataɗo joni noon nelaɗo on jogike vision si tawi tun zeydi accitimo ɓay ko kamɓe watno freji jommanimo kamɓe tigi ɓe jombitaymo ko joni noon Allah wi fa lamma gada zaydum minha o inde sahaba e ɗuɗude ko oɗo inde makko tu woni ka alquran sahaba ɓen fo falamma gada zaydum minha wataran zawwajnakaha joni noon ɓawo zaydi e debbo on seedi ko Allah tigi wi Muhammad min jombinima oɗo sonnaji min okkima ƴettumo ɗum ɗo noon ko fi wata wonan en ɓittede min nini kam mi woni ɗo on yimiɗo jogi 35 mi adopta ɗo paykun kun 15 ans o janɗa e juuɗe an ɗo o walla mo o jomba o accita on debbo ma hara mi newmo ko paykun fo anda wurina ko min o wiyata baba mi jombanamo o seeda e on min mi jombi tan ko fi wata ɗum wonu probléme wondema en fils adoptif wonata ɓiɗɗo ma aduna si a adopti goɗɗo o acciti on o jombi o acciti an adoptuɗo mon ɗawa jombutude on ko fi yo Allah ittan en ɗeɗo caɗele tawde arabuɓe ɓen hari hiɓe wondi e ɗum wondema mo adopti goɗɗo ko ɓiɗɗo makko Allah ko waɗani o exemple ɗo jonnani en ɗum ko alquran ko fi watta ɗum ɗo complique mofte ɗen an ka aroyaɓe ɓawo ɓen si a adopti paykum o jombi o acciti an kadi ɗa wawi mo jombutude haray ko ɗum woni ko yewta kon wona fi tawi salligo kono noon Allah ɓurten fabaade mo suɓike keferan kaɓe ni ɓe haray yo Allah ɓurte wallude amina